Ay. İşim sıkıntı şey. Ne istesem boladır şey. Bay dese baymın o. İşim sıkıntı koşulur yok bırak. Tak. Ne istesem boladım. Yaptım. Koşulur yok. Ben cancağıma karap durmayın. Koşulur yok. Tak. Ne çıktım? Ya ne çıktım? Tırnağa arasım kötü siyahta. Tak. Fotoğrafı hiç sıra oturmam. Sıraya versem mini krasotkana. Asıklar çürük onda. Yem kıt. Ya kancık atmam senin. Benim adım Atiyaç. Bunda yatar. Herkes istedi bunda yatar. Sen tapaysın amacım. Sen bunda yatacak o. Sen casın kançada. Benim casım. Bilmeyeyim benim casımda. Ne kısa şey. Ne diyeyim başka? Men qulğum bayman bilesin be. Vatandaşmağın akşay bir şey. Aytbisi tülep kalem. Потом sanısını televizyon canımda. Vatık tal kalemsin be. Vatandaşmağın akşay bir. Ne kadar ne var ya? Turunları. Aytbisi fotoğraf sürü balamda mısın? Потом televizyon canımda. Balamda televizyon canımsın be. Git şu. Çip kaldım ben. Ne böyle. Fotoğraf sürebilmeyeyim yani. Yema çip kaldım. O ben ana kadar. Bu onun ne kemi var mı ya? Mene bir nartisi bulup duruşum. Ay ладно, кредин. Ты чё? Мен кредин. Мына кредит деген опасный ғой, мам. Так, не істеймін енді мен? Бай. Досбөлектен ұмытқанмын мен сөзімді сөйлей. Досбөлек айтпесе атамнан көріп тұрсың ба нәні сен? Мен саған күнде ақша берем. Мен саған продукт дегенше берем ғой. Давай екеуміз досбөлек. Сосын мен саған бала туып берем. Мен қаншық не депті? Мен қаншық емеспін, менің атым ше Адаяч. Енді дұрыс айтпасаң, не істеймін мен саған? Қаншық деген не ол ше? Адам небесіне тебермеш. Мынау ше тапаншасымен істеп тұр маған. Бісмей құрысын. Bunday көршімен араласпаспын мен ше. Мен саған продукт берем, саған компьютер керек па? Білем. Мен сен үйінде бәтсен бәрмен не? Давай екеміз доспылайық. Көзе қайда? Мана көзе жынық кім ғой? Ты чё, Мен саған итқана көтінді айырамын мен түсінбе сені? Бұл жүр полицияға. Итқанан тұрмасы. Көтінді айырам жүр полицияға. Тапанша ұставатын құтқарыңдар ағайыншықтар. Ағайыншықты құтқарыңдар. Мен ағайыншық жаман ағайыншықпен. Мен қаншық демесен түсінбе? Түсінбе дедім мен саған. Қаншық десен енді сен басын жаям. Түсінбе? Түсінбе дедім мен саған. Böyle. Kodunu ayırınca keşke bu kodunu ayıran bol. Bırakırız kolunu kesin bol. Bir geçirse biri gel. Biri gel kötü baksa ben uç nerede? Gelmeyeyim ben. Geveldim de. Sakırı sana çık.